کوتا او بلوچستان تو کا خان ابقلا تو سردار نیاما اختلافات کوتا ومی وڑا بلوچستان جو جغرافیہ ڈگار زمین اہم مختلف اوارات و بحر و بانگ کوتا اسے مقصد انگریزاں نے ہمیں بتا کہ بلوچستان تہا یا ادا حلقہ پیا حاکمی کنگ بیت اور تقسیم کنگ بند ومی وڑا گا تو سیمسر علاقہ نی گپا بجنے بلوچستان یک مستر سیمسر کیا انو گشک بیت گولڈ اسمتھ لائن بچے کے بلوچستان ہے ایران ہے نیاما یک مزنے تقسیمی بتگا خاص کر تقسیم اگر چارک بیت گولڈ اسمتھ اما شخصیت ہوتا اما یہ بحر بانگ کو تھا مطلب مکران تقسیم کو تھا اگر تو چارک بھی بچے کے مکران تقسیم تجویز صلاح و شور اجدسد و شست و سیادی ایک بتا بلے یہ تقسیم کے کنک بتا یہ بحر بانگ کے کنک بتا مطلب اجدسد و ابتاد یک کا بتا او مکران نیم حصہ مطلب ایران آوار کنک بتا او ہمیں وڑا آگاں چارک بھی مکران تقسیم تجویز یا کہ صلاح و شور ہمیں کہ انگریز افیسر مسٹر گولڈ اسمتھ کہ ہمیشہ نامہ یہ سیمسر نام ہے ہمیشہ داتا او پدا ہمیں لائن ہمیں سیمسر ہم گولڈ اسمتھ لائن نام اشن کتم بحر بانگ مکران وحدہ ایران اسرا کاچار خاندان حکومت بتا کہ ہاں کاچار ہم نوشتہ کنک بتا و گشک بتا تو یہ تقسیم تو کا اگاں چارک بیت گولڈ اسمتھ کاچار مسئلہ گیش گیوار آسترا دائم گیش گیوار آترا فارس و کلات مابینہ یا نیاما حد حدودانی گیشنے کے واسطہ یک گیش گیواری کو تھا آیا یہ شور سلادہ تھا گولڈ اسمتھ لائنہ کے گوادر ہے روبرکتی سیمسرا گیشنک بھی آیا ہوتی یہ لوٹے سے سبب وجہ گشتگاں اولی یہ کہ کیچا اسے سبب ما ٹیلی گراف لائن مطلب ٹیلی فون ہے یا کہ ٹیلی گراف ہے لائن تاوان مرسید دومی کے فارس مطلب ایران کیا ود 40 ایسن ہے دیما ای گپا درشانی کو تک کیا لوٹی کہ مکران اور فارس سے نیاما سیمسری گیش گیواری بھی سیمی امیر کے آئیے مدتا کلات ریاست کلات عد و حویل ہم گیشنک بھی یہ سے مقاستانی بنیاد بتا اڑا کہ اجدسد و ابتادا برٹش انڈیا دوئیں پارٹیاں نیاما بسام فارس و کلاتا ای گپسرا راضی کنائیں تھا کہ فارس بلوچ سیمسر گیشنک بھی فارس و بلوچ ریاست کلات و افغانستان نیاما سیمسری جیڑہارا مدام ہاترا گیش گیوار کنک بھی ہمیں یاترا اجدسد و ابتاد یک کا مکران بحر بانگ تک فارس مطلب ایران بلوچستان نوکیں سیمسری مطلب سرحد ہمیں کہ گولڈ اسمتھ لائن گشک بتا ہم من تک او زربارا گوترا چے بنابی او تام گوریچانا جالکا یہ تالان مطلب یہ علاقہ بحر بانگتا اور مکران نیم بحری ایران دیکھ بتا او نیم امیدہ بتا مطلب نیم بحر کتا او عبدالسد بے بخش اجدسد و ابتاد یک کا فارس مطلب ایران اور برطانوی حکومت کاجارا نیاما ای معاہدہ اسرا دستخط بتا کیا یہ آسرا گولڈ اسمتھ لائن دیمات کا اور بلوچستان رودرت کی اور روبرکتی بحراں یکی دنیا جدا کو تک یہ ایک مزن بحر بانگی کو تھا اور بلوچستان تاریخی تھا یا مکران تاریخی تھا انگریزاں یک مزن لائنا چے بلوچستان مزن بحر آنم کا برتا اینم کا ریاست کلاتا اور کو تھا مطلب مکران تحرزان کو تھا وہی اثرات مروچی ہم استان کے بلوچ ہم مطلب روبرکتی بلوچستان آبادن تو آہم ریاست بے بخش ایران ہے یا مطلب چیر دستیا وہ تی زندہ گوازن گاں آودا وہ تی زبان بھی وہ تی دود و ربیدک بھی وہ تی چیزا چے زیورن اور ریاست کلاتے بے بخشت ریاست ایران ہے زور او آئیے سرا حاکمی زندہ گوازن گاں وہ زندہ آئیے واسطہ یک مزنے مصیبت کیا آئیے زبان تاچار بھی دود ربید کے والا بھی وہ ای آزادی نیست مہربانی بلے وجہ ہنچن کے شما فرمائش کو نی ای موقعی ہیں کہ انگریز
تقریبا 100 سال بر هندوستان مسلطند و هندوستانی مستعمره کتوتی و آیی حکم چیرایند، شرکت هند شرقیند و رنچ آیی روسیه اند که آیی هم لوتید که کم میارید و هنچوش که هندوستان این منطقه تها پیشیهتا آیی هم بتواند به گرمی آپان دست پیدا بکن، همشیند که به طرف ایرانیت و به طرف افغانستان هم دلمانگ بید و هنچوش ایدگه ملکا هم دلمانگ بند که این منطقه بیایند و تنهای انگلیز مبید که ادا استعمار بکن توی ملکانا پوات بداری تو بس. نو انگلیز هم که لوتید که دلجم ببید و محکم کاری بکند، یک منطقه حائل که ادکند و منطقه حائل همه افغانستان تو مکران و بلوچستان و اشی که یک قسمتی هم بلوچستان بریتانیا که خانات کلاتند و وات او دا مسلطند منطقه تها و یک طرفی هم ایران چی کند. شما همه باره هنگت انشاءالله گشتر گما لطف کنید و بگوشید ای باره جی انچو که برٹشا که ادا بلوچستان حاکمی کتا یہ مقاصد ادا دائمی بودتگم و دوم میشن که آیا یک توسعه چا روس هم بودتا ادا روس که اودا افغانستان سره کنٹرول بھی ہمیں وڑا ایران هم ہمیں معاہدہ بودتا کہ فرانس طاقت نقصان مدام یا فرانس تو نقصان مدام نو ای معاہدہ شاید نیامہ بودتگم بلے یک مدنی معاہدہ کے مگوشن لوٹم یا کولبند میں گوشن گنڈمک معاہدہ یا کولبند بودتا. یہ معاہدہ کولبند برٹش برطانیہ ہے وہ کندھار ہے یا کہ تو افغانستان امیر یا کوکان نیامہ بودتا. یہ مقصدان ادا انگریز نمائندہ مطلب میہ نو